w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yongeye kugira icyo atangaza ku mubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kitari gito, atavuga ku mubano w'ibi bihugu, avuga n'icyakorwa kugira ngo iki gihugu cyongere kubonekamo umutekano n'amahoro birambye. Ibyo nibyo nje ngo muganire, kandi akubwira ko kwa Kapiteni Ibrahim Traoré bari muri Burkina Faso abasirikare b'iki gihugu bongeye kuraswaho. Ibyo nabyo ni byo mufitiye muri iyi nkuru. Wowe uri gusabwa no kujya aho ngaho hari subscribe ni mutarayikanda, ukayikanda ugakomeza gusharinga amakuru abandi bataramenya ahantu heza kandi hizewe bakura amakuru agezweho. Mwaye ikaze. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kugira ngo ibibazo by'umutekano muke n'amakimbirane yugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari bikemuka, hakenewe kwita ku mpamvu muzi ya buri kimwe. Umukuru w'igihugu yabitangarije Châtillon mu Bufaransa witabiriye inama mpuzamahanga yiga ku miyoborere n'iterambere WPC. Mu kiganiro yatangiye muri iyi nama yavuze ko ibibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange bidashobora gukemurwa n'ijoro rimwe. Ashimangira ko hakenewe kwita ku mpamvu yatumye bibaho. Ayo magambo ye yagize ati ibibazo ntibishobora gukemuka mu ijoro rimwe, ibibazo ntibikemurwa mu gihe gito, hakenewe kureba ku mpamvu muzi ya buri kimwe, ibiganiro bigahabwa igihe gihagije kugira ngo abantu bashake igisubizo buri wese abonamo inyungu. Ibibazo by'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko intambara imaze imyaka irenga 4 isakiranya ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa M23, byatumye umubano wa Kinshasa n'u Rwanda uzamo ibibazo ndetse binateza umwuka mubi hagati yarwo n'ibindi bihugu birimo Burundi nabwo bufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga yagaragaje ko guhosha umwuka mubi gusa kugeza ubu nta musaruro ufatika uragerwaho, nubwo bagiye batangaza ibintu byinshi bavuga ko bagiye kubikoraho ibintu byinshi bitandukanye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanenze abashaka gukemura ibibazo biriho kuba bita ku nyungu zabo aho kwita ku bibazo by'abaturage. Magambo ye yavuze ko hari bibahuka byibazaho cyangwa se bidakwiye mu by'ukuri bitari gukemura impamvu muzi z'ibibazo, kandi ibiganiro ntibibe ibikemura ibibazo by'abaturage, nibwo hazamo kureba ku nyungu bikagena kiva muri buri ntambwe y'urugendo. Perezida Paul Kagame yavuze ko kuri ubu ategereje kureba niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bamaze igihe bayoboye ibiganiro by'amahoro bya Doha na Washington bazemera gushyira ku ruhande inyungu zabo bwite bagakemura ibibazo uko bikwiye. Ibi rero ni bimwe mu byo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yatangarije muri iyi nama. Gusa ikigenza abantu batinzeho cyane cyangwa se bari kugarukwaho n'abasesenguzi benshi mu bya politike ni ku kijyanye n'inyungu bwite z'abahuza mu biganiro. Uko ajya gusoza ari kuvuga kuri ibibazo by'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu yavuze ko ategereje kureba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar niba bavana inyungu zabo bwite imbere bakaba bashyira inyungu z'abakongomani cyangwa se zabo bari guhuza imbere. Muribuka hari inkuru mu minsi ishize twabakora hano kuri The Quick Times News twavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo bashyize imbere kuri bari amabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo atabyeruye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bisa n'ibyo ngibyo ibyo yatangaje avuga ko ibihugu bigomba kwirengagiza inyungu zabo bwite, ahubwo bakareba inyungu rusange ndetse n'inyungu zabo bari kunga cyangwa se impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa n'ubundi ibindi biri kugaruka nuko bakomeje kwitana ba mwana ndetse n'abafite inyungu zabo bwite bakakomeza kubwira u Rwanda ngo zikure ingabo za rwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
kandi leta y'u Rwanda yarakomeje kubabwira ko nta basirikare bayo bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni ugutegereza tukareba iby'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bijyanye n'umutekano hano mu karere k'ibiyaga bigari. Naho tunyarukiye muri Burkina Faso, umutwe witwaje intwaro urwanya leta ya Burkina Faso wagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya Bagimusa kiri mu ntara ya Kuriperogo mu gitondo cyo ku wa kabiri cyo ku wa 22 Mata no 26 barenga 28 bahasize ubuzima. Kuri uyu wa 25 Mata 2026 radio mpuzamahanga ya Faransa RFI yatangaje ko mu bapfiriye muri iki gitero harimo abasirikare ba leta n'abo mu mitwe twaje intwaro ikorana nabo kandi ko hari abandi benshi baburiwe irengero. Iki gitangazamakuru cyatangaje ko ikigo cya gisirikare cya Bagimusa cyasahuwe bimwe mu bikoresho byacyo birangizwa. Hari inzu z'abaturage zasenywe n'abagabye iki gitero. Kuva Kapiteni Ibrahim Traoré yajya ku butegetsi bwa Burkina Faso muri 2022 imitwe y'iterabwoba irimo GNIM ishamikiye kuri Al Qaeda na Sahel byakajije ibitero ku birindiro by'ingabo z'iki gihugu. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko kugira ngo hatsinde iyi mitwe y'intagondwa zongera umubare w'abasirikare cyane cyane mu ishami ry'inkeragutabara kugira ngo bajye bifashishwa mu gihe batewe. Ku 24 Mata 2026 guverinoma ya Burkina Faso yemeje umushinga w'itegeko rigenga imikorere y'ishami ry'inkeragutabara uteganya ko bitarenze muri 2026 iki gihugu kizatoza abasirikare 100,000 bazajya bifashishwa mu bihe bikomeye. Umutekano hano muri Burkina Faso ukomeje kuba cyangwa se ukomeje kuba inzozi mu gihe leta iyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré ikomeza kugaragaza ko ikora igishoboka cyose ngo umutekano n'amahoro arambye bikomeze kuba byinshi cyangwa se biganza hano muri Burkina Faso, mu gihe n'ubundi leta ya Burkina Faso ahanini igenda ishyira mu majwi ibihugu bitandukanye byiganjemo byo ku mugabane w'Uburayi ko bari mu bafasha imitwe yitwaje intwaro. Mu minsi ishize nibwo bashyiraga mu majwi Ubufaransa, nyuma bashyira amajwi n'undi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubona ko nari ikibazo cy'umutekano hano muri Burkina Faso kiragoye, hagomba gufatwa ingamba zikakaye kugira ngo umutekano ugaruke, abaturage ba Burkina Faso barekere kubaho mu bwoba ndetse n'ikikango gikabije bikanga ibitero bishobora kubagabwaho. Iyi ni The Quick Times News, ngende Benga Oziana. Wowe icyo usabwa no kujyaho hari subscribe ugakandaho, ubundi tukajya dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru tukugezaho, kandi uganasharinga n'ibiganiro n'amakuru twakugejeho kugira ngo n'abandi bajye bamenya inkuru nziza. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana namwe. Dusubire mu biganiro n'amakuru yacu birigaza gukurikira aya ngaya.